Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Hurmatlı mümin Müslüman bir tuğanlar, Ramazan ayı mübarek bolsun, mübarek bolsun. Allah Taala mına uşul ayda ibadatlarga tolu, sowab işlerge tolu, berekeli ay kılsın. Uşul tutkan orozоңуздарда, tuta turgan orozоңуздарда Allah Taala kabul kılsın. Gün sayın uşul taravih namazının uşul 12. reketinden keyin inşallah Taala kişine uşul dinimizde oku öğrenүү üçün kanday orozo tutuu kerek, orozonu emne buzat, jana orozonu buzbay turgan maseleler, orozo tutuudan maksat emne, mına uşul maselelerdi inşallah Taala uşul kıskaça aytып ötöbüz. Har bir insan, erkek kişi bolsun, ayal kişi bolsun, musulman bu, al mına uşul dini, İslam dinini oku öğrenүүsü kerek. Oku öğrensün. Kanday namaz oku kerek, kanday orozo tutuu kerek, kanday türde acılık kılуу kerek. Mına uşulardın barысы ilimge muhtaç. Orozonun hükümdörü jana orozo tutuudan maksat emne? Mına uşul tuuralуу aytып ötsök, orozonu arap tilinde as-savm je sıyam dep atalat. Savm je sıyam sözünün lugavi manisi, sözlüktөгү manisi el-imsak as-samt degeni. Karmanuu degeni. Karmanuu. Bir nerseden tıyılуу demek. Allah Taala mına uşul Maryam aleyhisselam tuuralуу aytat. Men Rahmandın jolunda, Maryamdın tilinde aytıp jatat. Men Rahmandın jolunda savundu. Savun degen karmanууну, süküt kılууну, sözdön tıyılууну nazır kıldım deydi. Bizge çeyinki oşol elderde, mına uşul vakıtta, mına uşul Maryam uşul salih ayal jaşagan vakıtta bir şariat bolgon eken, bir adam hiç kimge süylöböymün dep ant içet eken, mındaş etken, nazır kılat eken. Bugün hiç kimge süylöböymün degeni de savun degeni. Oşol bul jerde ayattan maksat bugün hiç kimge süylöböymün degeni. Oşol vaqtdagı ibadatlardan biri, men Allah üçün balança gün süküt çalamın, süküt kılamın, hiç kim menen süylöşböymün dep nazir kılat eken. Nazir degeni özüne mildet bolbogon, parz bolbogon bir ibadatты özüne parz kılıp alууну oşol nazir dep atalat. Bul azır mınдай nerse jok. Murda uşunдай bolgon eken. Эми orozonun sözlüktөгү manisi el-imsak, karmanuu, je bir nerseden tıyılуу demek eken. Эми bizge eң negizgi jeri mına şariattagı manisi. Şariattagı manisi çınıgı tаңдан başlap, çınıgı taң ekige bölünöt. Fajrul kadib, fajrul sadiq. Jalgan taң var, çınıgı taң var. Jalgan taңda bul oşol çıgış tarapta bir jarıktık çıgattagın tik karай кетет. Mına oşol jalgan taң. Mına oşol wagtda tahajjud okulat. Mına oşol wagtda orozo tutuuçu turup orozosun ne karmayt. Jalgan taң bul. Birazdan keyin bul jogolup кетет. Anan keyin çınıgı taң bal. Çınıgı taң var, fajrul sadiq dep koyot. Mına oşol wagtda orozo tutuuçu orozosun jabat. Mına uşul çınıgı taңдан başlap, subuh-u sadiqtan başlap, çınıgı taңдан başlap, gün batkança jep içүүдөн jana şahvattan tıyılууну, ayalına jakындоодон tıyılууну, oşol çınıgı taңдан başlap, gün batkança jep içүүдөн jana şahvattan tıyılуу menen Allah'a ibadat kılуу, mına uşul orozo dep atalat. Mına uşul şariattagı orozonun manisi. Эми orozonun faziletini ayta turgan bolsok, Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılınan hadiste Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ayttı. Kâle Allah azze ve celle. Ulu Allah Teala ayttı. Kullu ameli ibni Adem lehu illa siyame huve li ve ne eczi bihi. Adam balasının her bir amalı, her bir işi özü üçün. Misal üçün okugan namazı özü üçün, bergen sadakası özü üçün. Yok orozo mundan bölök deydi.
Anın al men üçün deydi Allah Taala. Anın sıylığını men özüm beremin deydi. Ve ne eczi bihi. Hem kebir düşünbegen adamlar mına şol Allah'tan Allah Taala'larda hidayet kılsın. Kebir adamlar var. Sebepsiz ele, üzürsüz ele oroza tutmaydı. Bul çonkünü. Hem şunday oroza tutuğu dele bir ibadatты atkaru dele kıyın. Kıyın. Nafs kıyın alat. Allah'tan acı soğuğuna jetü oңой emес. Allah'tan bere turgan matası ertengi sıylığı öte kımbat. An üçün insan hareket kılus gerek. Hareket kılus gerek. Mına oşonda jetet. Mana eczi bihi. Mına oşonda jep içip atkan adamdарды көрген вакытта insan çankayt oroza tutkan вакытта. Kıyınalat kişine bolsa da. Uşul hadiste istesin. Mana eczi bihi degeni. Oşol tutkan orozom Allah üçün eken. Jana oşol tutkan orozomdun soğun Allah özü sıylayt eken. Özü beret eken degen oşul hadisти ukkanda, je istегенде жанагы чаңкоо деген нерсе, курсак ачуу деген нерсе кетип калат. As-siyamu junna deyт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Орозо калкан дейт. Fa iza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth. Ona adepti караң эми. Силерден бирөөңөр орозо болсо дейт. Эми нафил орозо кармаган болсун, Рамазан айын орозосун кармаган болсун, fala yarfuth. Buzuk сөздөрдү сүйлөбөсүн дейт, сөгүнбөсүн дейт. Hem bizde kebir adatlarımız var. Allah öz saxtasın. Mına uşul adatlarımızdı, jaman bir adatlarımızdı uşul Ramazan ayında taştap alуу mümkünçülüğü var. Fela yarfuth. Buzuk jaman sözdörü süylöbösün. Ve la yashab. Kıykırıbasın deydi. Hem biz bir günde үйdө, köçödө kança kıykırı berебиз. To'g'rimi? Mashinada ketip jatkanda kança kıykırı berебиз. Allah öz saxtasın. Ve la yashab. Kıykırıbasın deydi. فَاِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ Anı biri söksö, canı biri julkusa, jakalasa فَلْيَقُلْ اِنِّي اِمْرُؤُنْ صَائِمٌ Keçiresin, keçirip koyosun. Men orozomun dep aytsın deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Özü uyalıp kete janağı adam dile. اِنِّي اِمْرُؤُنْ صَائِمٌ Karmanış gerekken de. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَامِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ Muhammed'in canı kolunda bulgan zatqa ant, Allah ant. Oroza tutuuchunun oğuzundan kelgen jit Allah'tın astında, Allah'tın aldında. Yani miskten jagımdуу deydi. Bu hadislerdi bir neçe ret uqqanбыз, бирок hakikatini düşünүү üçün amal kılуу kerek. Sahil ibn Sa'd'dan kelgen hadiste munday deyilet. İnne fil cenneti baban yuqalu lahu ar-rayyan. Yuqalu yawmal qiyamah. Beşte bir eşik var eken. Ar-rayyan degen. Mına uşul kıyamat günü mına uşul eşikten çakırılat eken da. Ayna saimun kana orozo, kayda orozo tutuuçular dep. Kayda orozo tutuuçular dep. Anan men dakhalahu lem yazma abadan fa iza dakhalu ughliqa alayhim felem yadkhul fihi ahadun gayruhum. Eger al eşikten kirip bir insan oşol jerdegi nemattan sudan içe turgan bolsa hiç kaçan çankabaydı eken. Oşol eşikten orozo tutuuçular, orozo karmaoçular kirgenden keyin al eşik hiç kaçan töbölük açılbaydı eken. Ar-rayyan degen sözdün manisi çankады degen manini bildiret eken da. Oşol Allah Taala oşol pendeleri orozo tutup çankap, şunday kursagı eme bolup bargandığı üçün mına şunday çankады dep mına şunday beyişti bir eşigini orozo tutuuçular üçün dayardap koyuptur. İbn Huzayma rivayatında bolsa munday aytılат. Alardan akırkıları kirip bolgondan keyin bul eşik jabılat deydi. Kirgen adam su içet deydi. Su içken kişi hiç kaçan çankabayt deydi. Abdullah ibn Amr'dan rivayat kılınan hadiste munday aytılат. As-siyam vel Kur'anu yeşfa'anu lil abd. Kur'an jana orozo kıyamat günü kanday desem endi şapaat kılat deydi. Mınday aytkanda advokat bolat deydi. Bekereli advokat bolat. Hazır advokat jaldasanız bir işingizge көрөсүz bilesiz özünüz. Al эми kıyamat günü Kur'an menen oşol orozo şapaat kılat eken pendeni. Koldoyt eken. Yaqulu siyam orozo aytat eken. Rabbi inni mena'tuhu at-ta'ama veş-şaraba bin-nahar. O Rabbim men bul pendengdi oşol tamagaçtan tıydım. Oşol kündüz boyu. Feşeffi'ni fih. Maga ruhsat bergi men şapaat kılan şunu koldoyun dedi. Ve yekulul Kur'an, Kur'an-ı Kerim aytat eken. Rabbi mena'tuhun nevme bil-leyl. O Rabbim men bunu tünkü uykudan tıydım deydi eken. Mana emi
Мына альхамдулиллах, Аллах Таала өзі қабыл қылсын. Кішкене болса дағы ұйқыдан тыйылып, мына таравих намазын оқып тұрамыз. Фашаффи'ни фи, Құран айтады екен, шапаат қылғын. Шапаат қылайын, маған рұқсат бер дейді екен. Фаяшаффа'ани, ошол Құран менен не? Ораза шапаат қылады екен. Ан Аби Саид радийаллаху анху та'ала қал. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو سعيد رضي الله عنه رواية قلنا حديثة پیغمبر صلى الله عليه وسلم aytты من صام يوما في سبيل الله بعده الله وجهه عن النار 70 خريفا Kim Allah жолында bir күн ораза кармай турган болса, Аллах Таала ошол пенденин жүзүнү тозоктон 70 жыл алыстатат дейт. Bir күн Аллах разылыгы үчүн тутулган ораза. Эми Рамазан айы 29 күн болот, же айга карап 30 күн болот. Эми дагы бир хадисте айтайын ораза тууралуу. ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ختم له بها دخل الجنة. Kim Allah разылыгы үчүн bir күн ораза кармаган болсо, бейишке кирет деп мөрлөнөт экен. Дагы бир хадисте айтып коеюн. ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والدعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. Üç adamdın duası kaytarılmaydı eкен. Oruza tutucu hatta yuftir iftar kılganга чейин. Oruza tutkan adam. Şu iftar kılganга чейин dua kılıp жүрсө күндүз. Мына ошол дуасы кабыл болот экен. Экинчиси адилеттүү имам, элге башчы болгон адилеттүү башчы, имам. Үчүнчүсү бир мазлум, зулум чегип кыйналып турган адамдын дуасы дейт. Bir etiyat болуш керек жашоодо. Бирөөгө зулум кылып коюудан, кол менен, тил менен. Bir зулум чеккен, кыйналып турган адам дуа кылып жибере турган болсо, анын дуасы булуттар үстүнө чыгат дейт. Жана агын дуасына асман эшиктери ачылат дейт. Жана Аллах Таала айтат экен. Улуулугума ант. Кичинеден кийин болсо дагы, бир аздан кийин болсо дагы, бир убакыттан кийин болсо дагы сөзсүз жардам берем ушул пендеме дейт экен. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муаз радийаллаху анху төөгө мингизип Йеменге жиберген убакытта ошо ла илаха иллаллахка чакырасын, андан кийин жооп берсе, намазды айтасың, зекетти айтасың деп туруп, бир зулум чеккен адамдын дуасынан корккон, аны менен пенденин ортосунда эч бир тосмо жок деген экен да. Эгер куруп кал, эң жаман айыккы соорулар менен ооруп кал деп дуа кылып жибере турган болсо, түздөн түз тиет да. Же ушул машинаңда учуп кет десе, түздөн түз тиет. Кала берсе бир риваяттарда бир капыр адам, кыйналган бир капыр адам кала берсе, дуа кылып жибере турган болсо, зулум чеккен да, зулум көргөн. Аллах Тааланын да дуасын кабыл алат деген да. Эми ораза тууралуу айтайлы. Мына дагы бир хадисте айтылат экен, адам баласынын амалына кошуп берилет. Бири жакшылык кылса 10го чейин сооп, же 700ге чейин, 10дон 700ге чейин ниетине карап. Эми Аллах Таала бирок оразада мындай жок экен. Оразада мындай чек жок, 10дон 700ге чейин деген. Fa innahu li tuткан оразасы мен үчүн дейт. Ва ана аджзи бихи, анын сыйлыгын өзүм берем. Эмне үчүн? Ядау шахватаху ва таамаху мин ажли. Анткени ал шахватына, мына кызып турган шахватыны жана тамак ашты мен үчүн таштайт дейт. Аллах үчүн таштайт экен да. Мына ошондуктан оразанын ажыры чексиз экен. Инсан мына ушул айда көп жакшылыктарга жетип алуу мүмкүнчүлүктөр бар экен. Дагы мына шахватты сындырат ораза. Мына кээ бирлер үйлөнүүгө шарт жок, бирок кыйналып жүрөм дейт. Мына хадис. Я маашара шабаб, ман истата минкум албаата фалятазавваж. О, жигиттер деди. Кимиңер мүмкүнчүлүгүңөр болсо, кимдир бирөөңөр ушундай мүмкүнчүлүгүңөр болсо үйлөнгөнгө, үйлөнсүн деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu fil farj. Ал жана үйлөнгөндөн кийин адамдын көзү арамга түшпөйт, көз сакталат. Жана ошо ауратыны сактайт, арамга түшүп калуудан Аллах өзү сактасын. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu li wijaun. Fa innahu lahu wijaun. Эгер ким мүмкүнчүлүгү болбосо,
Аға орозо дейді, орозо қарамасын. Аны қандай десем мен бішіп қойған сияқты деймін. Өзіне келтіріп қояды. Жаңа секіріп тұрған, же көтеріліп тұрған, қызып тұрған шахуатты орозо өз орнына түшіріп қояды. Анан мо орозодо қандай десем, дағы орозо біз тазаланабыз да, бұл орозодочу күнөөлөрдөн тазаланабыз. Күнөө кылуу азаят бұл айда. Шайтандар чынжырланат. Ана мына инна шайтана яжри мин ибни адам majriddam. Адам баласын шайтан, адам баласын қан тамырында жүрет дейді. Орозо туткан уақытта ошол орозо сыгып коет экен ошо шайтанды. Ошондуктан азыраак күнөө болот адамдарда. Мына ошол орозонун фазилеттери иншаллаху таала калган маселелерди эртең айтабыз. Wallahu alam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.